Dina wula ka buno sike yo ka kumdo. Temenenir ye berla zoya okuto betuya. Bambo yela gono wum yela den chere tam halin kurgo da zo ba meti wala bukata so biaw be pirme ku kwal be gbona na melbo zo won dable ku bang ni to ama ba mi o yela ka gurola ban na tazang na ngwana bu na mmoro nam shi puna der yolen da gbagu kar hiya ner botabra suto Kwam muna ta ama dukuto tilga kace kirshal anyan chimo kalen yela ta kala yela ma na won kam jin tan gbana zo o yen to gola to hago dan to su tan na da ta ke mu o ra kyar bana zipul gudin yen nam ta kala yela yirga da ta yirga ya duma kashi ka so bi tan na kwalen shele kala yela ka bana bi mi ka zipul shele din yen le na pul salen le ma nya AGBAZOR ba kolga salun zo ka ba be pa ba sa yarmala yo to adbai amma isne ba warlana zal yule ka lamba shakam ne solo yurlan pam pam ma ba gon cirgan yele dan yelo banam no yanam na ratun shel zele ko kana to vo karan yetim da zo malakar yele kam na ka kira AGBAZOR bichala ulenya ila kalani Benzan cinema waha na when you party 16th May Pikona Gardens gate fee nyela 50 Ghana cedis ka table reservation nye 500 Ghana cedis ban tabra jama wonye Zakara Ibrahim Motors Star Cars Salanga Collection Memas Enterprise Absonic Motors AK Brothers Mahama Santok Enterprise na Gab Energy Dapselman nyela 16th May 2026 inside Pikona Gardens 50 Ghana cedis ka table reservation nye 500 Ghana cedis Dapselman warano nyanga dan shi na Pikona Gardens ka tadaba pel tarihima AGBAZOR